uyabingelela uprofessor uTresekhandi ngoba ebingelela nje namhlanje useRichards Bay lapha khona bengikuyi meeting sivakashelwe ingonyama yamaZulu namakhosi ngithi ngibingelele ngithi nabesilo ngibingelela amakhosi onke ade khona ngiphinde ngibingelele osomabhizinisi bonke ade bekhona abanikazi beinkampani ezinkulu ngiphinde ngibonge nampa abafowethu abanamabhizinisi khona lapha around lensizwa nje inekhampani esikhaweni lensizwa isuka la kaMbonambi nayo inekhampani yayo engicabanga ukuthi bazozisho nje nabutho athini amagama amakhampani ithini igama lekhampani yakho mnumzane siyabonga mbali ngaphansi kwenkosi uDube ngapha empembeni ngikhonza kuyena igama lenkampani yami iKhalulu project iKhalulu project awulimnandi leli gama ndoda iKhalulu doda unjani mfowethu hayi siyabonga doda awuyichaza inkampani yakho bathi yini igama la inkampani ukhetha kaDlamini ngaphansi kwenkosi uMabhodla lapho umngonami ngibona Mabhodla kaMbuyazi yebo igama lenkampani ukuhamba lwethu project ukuhamba lwethu trading and project angithi yabona kanjalo zinkampani ezinhle lezi zinamagama amahle esintu lento esifunayo yebo namhlanje ke ngijabule kakhulu ngibona kukhona o-RBM kukhona ama-CO o-Trinox kukhona ama-CO ase-South 32 kukhona ama-CO azo zonke inkampani eRichards Bay ngoba lokho kubanga ukuthi sibabuze ngelinye ilanga makuba abantu bafundile emakhaya bengaqashwe sibabuze yini umsebenzi wenu usilekelele kakhulu namhlanje ukube sibone abanikazi beinkampani bese futhi inkampani zakithi zingavalelwa ngaphandle bayabona nje umnumzana uDuma lento ayikhulume lapha njengolungano osephethe manje esikhathini sakhe njengondunankulu wakwaZulu uthe uyayibophezela ekuthenini ama-tuckshop lana amancane uzobafanda nosomabhizinisi abancane bekwazi ukuthi-ke nabo basukume ngicabanga ukuthi lokho okusho uDuma ukusho kimi impela njengoba nje bekhuluma phambi kwabantu ngiyalithanda-ke iqiniso ubengakawaqamba manguDuma uyobe uyaqala nje ngayenzile lento ngoba wonke lezi zitolo lezi zinamapakistani lezitolo kodwa ezabantu bakithi baqashile khona ngenxa yani sigcina lo mnotho wethu wala eMzansi awusahlali uthi uyafika uyahamba ngababhenki phela bona asibazondi ngabakithi eAfrika kodwa-ke masikhuluma ngebhizinisi sekufanele ukuthi indoda idle phela la ihlala khona ekhaya ungafika indoda yakwenye indawo izodla ngapha yikho ngakho sekugcina sekuthiwa imnyundu nemnyundu izogcina inkankane langakubo izogcina lidla umnyundu wangakubo ngibonge kakhulu futhi nomacingwana makube ukhuluma iqiniso ukuthi indaba yamanzi ayilungisa kakhulukazi nje lamanzi nje asukela ezintabeni zokhahlamba azongena olwandle lawo manzi afuna ukusetshenziswa sinedamu lapha sibusiseke kabi kwaZulu Natal I Jozini kodwa I Jozini lisupply abantu kuthiwa nje kunendoda eyodwa-ke ekuthiwa umlungu lapho kuthiwa uSenegala umfo waSenegala ayibakusho ukuthi bamesaba impela ngisho uhulumeni uyamesaba awugcilazeli uSenegala afuna ukumbona uSenegala hayi mina ngimesaba icebo uSenegala umlungu kuthiwa wangapha eJozini kuthiwa ugoloze nedamu buka komkhanya kude awekho amanzi amapayipi lokhu wetshiwe imali ngimtshenile ungqongqoshe umchunu nje ngoba de lapha ngithi mchunu lokhu nikwetshiwe imali yentela yobaba mkhulu bethu nethu uqobo professor siyathuka ngoba wena ukhona lapha uhleli lapha usigadele soZulu sicela uyomceba lo mlungu uSenegala lona onqwahe namanzi ethu odla umnotho wethu wakwaZulu siwuZulu ayisiphathi kahle leyanto ukuthi sesingaphathwa umlungu yedwa siyacela uyomceba lo mlungu professor cha uyathini wena udaba lwakhona bekubade ngilizwa namhlanje uyabo bengimade ngilizwa namhlanje ubade ngifike ngakhuluma nomchunu lapha ulongana umacingwana usenza umchunu umkhaya-ke le ngasekhaya nakhona ngiyakhala kude ngithi amapayipi amanzi ahleli ngaphansi kweyintaba imali namapayipi amanzi awekho ngithi buka manje lapha wona ngoma ade kunemashi amanzi awekho ngithi kwakhona-ke nje lapha-ke kosikhaweni lapha ngithi ngoba phela wena osesikhathini sokuthi usiphathe njengominister amanzi awuzame ngayo yonke indlela ukuthi uwazame ngoba sizokwethemba